detaljišem, nego hoću da ukratko naznačim suštinu stvari kojom se zela. Pošto je profesorica Babić nas onako krasno uvela u sve ove faze kojima smo mi došli do današnje tematike, do bavljenja inovacijama u našem metodičkom radu, didaktičkom, procesima učenja i tako dalje. Znači, shvatimo odakle to ide, shvatimo zašto mi treba da se menimo, zašto mi treba da radimo drugačije. Ja sam pokušavala u sklopu toga, imala sam ja to sve da napravim nešto drugačiji pristup učenju, da sam sa studentima, 2 učitelja u 3. godine, pokušavala da radim metodom diskursa, ili da uprostim, da pojednostavim, metodom diskusije, kratko, da možda meni malo redosno ovdje, da vam kažem na što se to odnosi. Studenti su dobili zadatak posle uvodnog izlaganja, mnoga određivanja osnovnih strukturnih mapa, pojmovnih, da po određenim problemima da širi, pa onda smo okolo te teme, kada uže probleme, pripreme diskusiju, zato se zove diskusiju. Drama pedagogy as approach in foreign language teaching. Correct. By thinking about this theme and writing my paper, some premises on my mind. Nice routine of permanent using of the same methods can turn into monotony and become boring. There are also a lot of different types of learners who do not prefer and cannot benefit from the same methods of teaching. And different subject matters need different methods. These are the reasons why it should always be looked for new methods to improve the efficiency of teaching and to make it more interesting and pleasant. One of the new methods which was developed in foreign language teaching during the last 20 years is drama pedagogy. This is a method which brings two complex fields, theater pedagogy and foreign language teaching together, and where the needs of theater pedagogy are used for the foreign language teaching. Pre nego što saopštim rezultate istraživanja, ne bih odmah da počnem sa tim, ali ću vrlo kratko dati jedan uvod, s obzirom na to koliko nam je vremena na raspolaganju. Naime, istorijski gledano, ova metoda je nastala u 15. veku i s obzirom da je glavna tema ovog skupa inovativne metode, pitao sam se da li je treba uopšte obrađivati, ali s obzirom na to da je u našem školstvu veoma malo zastupljena ova metoda, da je način obrazovanja takav da uglavnom studenti daleko više prihvataju metode koje, u stvari to su stilovi učenja koji se zasnivaju na jednom reproduktivnom učenju, na mehaničkom stilu, tako da sam smatrala da je ova metoda itekako korisna. Prvi put je ova metoda počela da se koristi u 15. veku i to tako što je organizovana debata između studenta Cambridgea i Oxforda. As a consequence, most textbooks which are used in the English language classrooms are designed according to this communicative approach, and I have to say as an English language teacher that they are highly methodologically elaborated, and they are an excellent tool actually for English language teaching, and I hope that my students will in the end agree with me. If we have a look at some of the core assumptions of the communicative language teaching, we will see that the activities, the goals, the main aims of English language teaching, which refer to free production of language rather than imitation, which actually emphasize the development of language skills with the stress put on fluency rather than only the knowledge of grammar rules. So the point is that students actually learn language by using it, not only through learning grammar and acquiring formal knowledge. If you have a look at the types of activities
which are present in the English language classroom, we can see that all these are actually in accordance with the two main maxims of the modern teaching methodology. And that is that teaching actually is learner-centered and learning is self-guided. Je bila motivacija profesora i studenta da se dodatno bave određenim sadržajima. Ono što smatram posebno značajnim da kažem, to je da studenti za svoje dodatno angažovanje u okviru predmeta o kome govorim nisu dobijali nikakve dodatne bodove. Znači nisu imali nikakvu spoljašnju stimulaciju i sve aktivnosti koje su preduzimali u okviru inovativne metode korišćenja bloga u nastavi predmeta mentalno zdravlje, znači bodova nije bilo, jednostavno bilo je dozvoljeno da svako bira da li želi da učestvuje ili ne želi. Još jedna stvar koju smatram veoma značajnom da kažem, to je da je predmet mentalno zdravlje predmet iz psihološke grupe predmeta, to je izborni predmet koji se sluša na 4. semestru, a pre njega su naši studenti u prilici da ovladaju osnovnim psihološkim, bazičnim psihološkim znanjima iz obaveznih predmeta koji su opšta psihologija, razvojna psihologija i pedagoška psihologija. Znači, mentalno zdravlje stižu dobro potkovani sa bazičnim psihološkim znanjima koja kasnije svakako moj savjet profesorima, a i studentima, da bi se pobudila i pojačala unutrašnja motivacija za učenje u različitim oblastima, u nastavi studentima treba pružiti dovoljno autonomije. Novije istraživanje, između ostalog istraživanja Ehresa i saradnika Suzića Ulemana, pokazuju da primjena inovativnih metoda u visokoškolskoj nastavi itekako doprinosi povećanju akademskog postignuća. Inovacije su usmerene na prevazilaženje slabosti vaspitno-obrazovnog sistema, pre svega modernizacijom metoda, sredstava i oblika rada koje treba prilagoditi interesovanjima vaspitanika, odnosno onih koji u nastavi učestvuju. Ako želimo da neke osnovne napomene pružimo u interesovanju, odnosno interesovanjima, interesovanja se svrstavaju u grupu motivacionih, odnosno dinamičkih osobina ličnosti i predstavljaju, već sam napomenula, značajne unutrašnje pokretače na aktivnost u različitim oblicima, odnosno oblastima obrazovanja. Svakako, jedna napomena, ne možemo povući znak jednakosti između interesovanja i sposobnosti, ali svakako se mora naglasiti da sposobnosti itekako determinišu nečija interesovanja, odnosno može se reći da sposobnosti donekle idu u korak sa interesovanjem. Studentima predajemo metodiku likovnu kulturu, sve se to zasniva na punjenje raznim podacima i svemu tome, ali kad ih upitamo šta je umetnost, niko nema pojma. Pitamo slikare šta je umetnost, to se sve podrazumeva, mnogi rade 40 godina i nemaju pojma da li su napravili nekakve umetnost, da nije. Ja sam ovo počeo da radim pre nekih 28 godina, naravno, likovni kritičari se krste interesantno izbjegavaju. Kolege slikari kažu suviše kao nešto naučno, u stvari za sama likovna umetnost nije jedna više milenijska nauka, gde smo mi sami sebe eksperimentatori i sredstva, instrumenti, tako dalje. Kada sam na internetu potražio naziv likovni instrument, nisam našao ništa. Od te dve bedne reči ne postoji likovni instrument. Postoje razni instrumenti, znači postoje mrdalice, postoje mobili, ali ne postoje egzaktno pravo, skoro naučno istraživanje, znači šta je to, kad se pojavljuje nešto što je estetsko, kad nije. Sve se podrazumeva, niko ne čita poeziju kad idu na izložbe, zapažaju šta je, gde je, ali da li je neko osetio šta je umetnost, neku vibraciju, nema pojma ni ja, ni oni. Da bi ta neka stvar bila jasnija, pomoću ovakvog jednog mogućeg likovnog instrumenta, mi možemo da proigramo desetine i stotine raznih situacija u kojima student ili učenik može da pronađe manje ili više značajne neke situacije koje, zahvaljujući jednoj
Prvo, kroz povratnoj strukturi postoje objektiv. Znači, instrument je nešto što je ponovljivo, što je baždareno, što može da se kao tako ponovi, da bi bilo svima jasno. I ako neko ustanovi neku situaciju ovde koja je značajnija od neke druge ili beznačajnije, mi možemo to da usaglašavamo. Samo iskustvo umetnosti kaže da neko hiljadama godina, milijardu ljudi ima neko iskustvo, ali kad uče malo bolje da to diskutuje, odjednom sistem počne da se raspada. Ja znam drugare koji kažu da ne postoji umetnost, to je jedan mit. Da li mi živimo u vremenu kada stvarno umetnost reči, gledanja, muzike postaje sve nešto mitsko, a sve više zabavno i informativno. Koleginica Ljiljana Kelem i ja smo uradile rad na temu interaktivna komunikacija kao novija paradigma univerzitetske nastave. Pokušali smo u ovom radu da objasnimo i da povežemo interaktivnu komunikaciju sa teorijskim postavkama i njenu moguću primjenu u metodičko-didaktičkim radovima. Pa pošla bih prvo od osnovnih postavki da pedagoška teorija i nastavna praksa podrazumijevaju ravnopravan odnos koji je omeđen dijalektičkim jedinstvom, uzajamnom uslovnošću i kooperacijom. Kao i u odnosu drugih teorijskih postavki praktičnog delovanja i u odnosima didaktičke teorije i nastavne prakse, važi aksiomatsko pravilo da je pedagoška praksa kriterijum istine didaktičke teorije. Inovacije u visokoškolskom sistemu obrazovanja omogućavaju da se utvrđe i detektovani nedostaci prevaziđu, da se pedagoška teorija i nastavna praksa posmatraju kroz prizmu jedinstva. Interaktivna komunikacija kao novija paradigma univerzitetske nastave omogućava konstruktivan pristup svim učesnicima nastave. Kvalitet bi na različite načine mogli definišu psiholozi, filozofi, pedagozi, ekonomisti. Gde bi, ne znam, psiholozi bi potencirali iskustva, ekonomisti bi tražili nešto sasvim drugo. A taj ekonomski pristup obrazovanju čak postoji u Americi gde se samo obrazovanje fokusira samo na one segmente koji će biti mogući, za koje će biti moguće iskoristiti kasnije u samoj proizvodnji, gde se multidisciplinarno obrazovanje svodi samo na one segmente koji su korisni za kasniju proizvodnju i time se obrazovanje sužava samo na određene segmente. Što se pedagogije tiče, kvalitet obrazovanja je nešto mnogo više. Znači, tu bi mogli da govorimo o korisnosti obrazovanja za čoveka kao pojedinca i korisnosti za čoveka kasnije kada završi škole koji treba da bude radno biće. Nažalost, u velikoj meri obrazovanje sada se obavlja na neki verbalistički način, gde se obrazovanje svodi na memorisanje čovjeka. Pošle od jednog shvatanja da konstruktivizam predstavlja neophodnu osnovu za sprovođenje promena inovacija u obrazovanju, počev od predškolske didaktike pa do visokoškolske, do naših visokoškolskog obrazovanja. Bavili smo se konstruktivističkim doprinosom primjeni nastavnog metoda u obrazovanju budućih vaspitača u okviru predmeta metodika vaspitno-obrazovnog rada na predavanjima i vežbama, s tim što je bilo mnogo više i jednostavnije to primeniti na vežbama. Iako su definicije konstruktivizma veoma brojne, možda i uopštene i tako dalje, ali im je zajedničko to da se one sve odnose na znanje koje je izgrađeno na temelju sopstvenog iskustva. Međutim, postoji jedna druga struja istraživača koja kažu i jeste i sa kojima smo se i mi složili da nije za sve učenike, odnosno studente i odrasle, taj konstruktivistički pristup i ne daje aktivne, samoorganizovane postupke u učenju i da tu treba vršiti jednu koegzistenciju između instrukcije i konstrukcije, među njima spada i naša profesorica Gojkov, koju zastupa. Mi polazimo od toga da studenti već dođu sa već nekim izgrađenim znanjima i da sada mogu da konstruišu to svoje sopstveno znanje, ali
sada digitalizirane i postiže se recimo kreativno i kritičko mišljenje. Tu se podsjećamo i one stare paradigme da je vaspitanje malo i umetnost. Sada je kolega podsjetio, nije samo vještina, znači treba razvijati kreativno i kritičko mišljenje studenta. Zatim, primenom problemske metode studenti preuzimaju odgovornost za ishode učenja i na kraju jača njihovo samopouzdanje. Gde su aktivnosti poučavanja i učenja izgrađene oko jedne problemske situacije ili analize slučaja. Za što je tu u svim ovim varijacijama problemske metode je zanimljivo to što su sve one podržane web tehnologijom, jednom interaktivnom tehnologijom, gde recimo web sajtovi su pružali kontekst problema i sidra su bili u stvari makrokonteksti koji su služili za aktivnu participants in the conference to say that there are of course no perfect solutions, that we are still trying out some new or some less new methods and techniques. And so once again, thank you very much, and that will be it for today. Thank you.